Ehuregi yahenderera izoba kandi ebembirwe aba WestNehinda Civil Society Forum narshi workshop ahansi yo muramwa ogwa Real Fathers etwire negendo misho aharituza hotel Bushenyi okumarebero bitano barukutendeka ba CDO hamwe n'aba probation officers. Kana ningira ngo tugarikeyo a round table tutandiko kupuraningira amakagitu omwana wo mwojo akora ino vunanyizibwa ira omwana wo mwojo akatashwera mukazi atinenju konka hati abozo nibashwera batakombekire oyebuza kwa kumutwaro wishe ararahi ko kwenda kuza kurwanisa obutabanguko omumaka nkendo tandike naba abagiro omumaka first ababashwire kare abatakamanya family ekikumanyisa abatakamanya okukuza abana ekikumanyisa so tubatendeke babase kurukura ba responsible kandi bine rukundo mpango kukira hari abakuzire abarijiro myaka yahigura ubundi basobutaje cyo wabasa kubakora. Ntenda kwebaza aba WestNehinda Civil Society Organization Forum abako bakoze ikintu cyambo kupatana n'ingana Real Fathers kuturetera sente bakatushomesa kandi ko bararwe kutushomesa tujya kubigarara hansi tushomesa abana bitu. Omunyeshengerokazi ahabwa Bushenyi district Anet Katsima mugisha nagira ngo obutabanguko bw'omumaka buresirwa abazire obutafayo. Nyon nyenda kuteka buremwe mpango abashija tubakine bwire bw'abana babo ko kuzo mu mashomero kutayayera hariyo VD oshangayo abakazi bonka abashija tubariyo abashija bargibo mbindi kandi yeto mwana wo mozeza kuzo mu mushogoyo nana yenda amani gishe kumukwatamu. Do I produce children whom I can take care of, or I produce for the society to take care of? In these modern times, in the economic situations that are there, Ehuregi nibija ku bantu babugabuganaho abashaija omumeruka yabo okwetorera district 5 kandi binamasikongu iraka ryo mushija nirija kurwa shanga bataro responsible makaninga bakurendera amakagabo babase kuba responsible fathers bareke ngo bakazi babo bagamba nabo abana babo nabo baba responsible kukuza abana nkeka kugira ngo umurimo bagusigire omukazi wenga. Districts mukagezi abo kuba ni districts turebere zirimo prevalence ya violence domestic violence mpango kugira statistics zihanga district violence district says high. Gasha kwa Michael atwakire.